Pozdrav ljudi, evo nas ponovno u Minecraftu i danas smo na Nexus Craft i ovaj put smo sa jednim likom koji nam naravno gradi kuću, a je naš zombi ubija. A i mi ćemo umrijeti ako... Vidite, kao što vidite, zombi nas juri, a mi ćemo pobjeći gore. E sad smo mi gore. Zombi nam ne može ništa. Aj, to je to. Oha, i onaj koji je s nama u Actionu, ono kojeg ste vidjeli, on je isto, hajde da kažem, uf. Wow, vidite kitove, 32, wow, ultimate. Predobro. Ultimate. Wow, 150 kuna, to ne bi ima. Skupo je dosta rankovi. Ali ajmo mi warp. Ajmo mi warp shop. Da vidimo kaj ima malo shopu. Kao što vidite, ima dobre stvari. Ima još i gore dikata, ali mi se sad ne da pokazivat. Ok, znači shop je dobar. Ajmo spavan. What the fuck? Ne znam. Ovo je kratak video, ali u sljedećem videu mi ćemo prešubljavati. Majder, znači on hoće da smisla to do njega, ali bit ćemo svi DPA. Ono se hekša. Da kopam umjesto da ti kopaš. Ok, ljudi, zašto više? Ovo je bio kratak video. Mislim da je... Ali u sljedećem videu bit će duži klip. Malo završi i tamo ćemo preživljavati, a u ovom klipu samo malo htjelo kazati, tak, tuk, idemo warp ljudi. Ajde da mi vidimo šta je na warp build. Evo ga enchanting table. Gledam da se ima. Ne ćemo sad imati. Hardness 1, početnik. A, dobro, što se može, nije teško. Super mi je.
Ok, ljudi, i to će biti sve za ovaj klip. Vidimo se u sljedećem. Ćao! I pozdrav! I oprostite zbog čao, ja nisam Srbin, ja sam Hrvat. Dakle su me malo naviknuli. I vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!